Možete vidjeti, ovo iza mene će biti tek studio, još uvijek čekam neki namještaj i silne neke kablove kako bi mogao setupujem svoj prostor. U ovom videu ću vam pokazati kako da izeditujete video u Premiere Pro. Mi sada idemo neki put kratak nekim brodićem, još uvijek je jako zima, jako hladno i ja baš se plašim tog puta. Ne se plašim, ali me smara to kad je hladno. Ali napolju je magla, tako da očekujem da će biti dosta magle na vodi, a mi idemo brodom i mogu se napraviti neki mnogo cool snimci. Šta ja koristim za snimanje uglavnom? Koristim gimbal. Mnogo dobra stvar i dobio sam ga kao donaciju od jednog momka koji gleda moje videe i želeo je da moji videi budu malo veće kvaliteta, pa mi je kupio ovaj gimbal. Još jednom se zahvaljujem na tome, stvarno mnogo hvala. Znači nosim gimbal, nosim ovaj tripod da bi mogao da radim neke time-lapsove i pošto ovaj tripod kada ga očrafim ovdje dobijem monoped, sa ovim monopedom ovdje se zakači isto gimbal i onda imam apsolutnu kontrolu samo sa jednim štapićem i od toga mogu se napraviti do jaja snimci. Idemo sad na put pa ću vam pokazati poslije kako se edituje video. Ajde! Upravo smo se vratili sa puta posle 3 dana, zato malo kasnim, ali u istom sam duksu da ne bi provalili razliku. U ovom videu ću vam objasniti kako da editujete video u programu koji se zove Adobe Premiere Pro. To je po meni najlakši program za editovanje videa, bez mnogo velikih sranja, ajde krenemo. Znači kao što vidite ovdje ću pokrenuti Premiere Pro. I kad ga instalirate, on će vam izbaciti ovakav prozor gdje ćete mu vi zadati novi projekat. Ja ću ovaj projekat smestiti u moj folder, privatni, vlog 51 ovdje i nazvat ću video kako editovati video u Premiere Pro. Enter i onda će vam izbaciti ovako nešto. Znači, pre nego što uradite ovo, šta vam je potrebno? Potrebni su vam snimci. Ja imam svoje snimke kao što možete vidjeti ovdje. Vidite, ovo su snimci iz mog drona, ovdje su sa mobilnog, ovo je muzika i ovo su sličice za thumbnail koji ću napraviti posle kako bih postovao na YouTube. Znači idemo, sada ću ubaciti ovako cijelu ovu drone sekciju ovdje. Mobilni također, snimke s mobilnog i muziku. Kada ste ubacili sve što je potrebno u vaš Premiere Pro, znači idemo ovako, prvo što je bitno je da dok snimate imate na umu muziku koja će pratiti vaš video. Ja sam slučajno pustio ovu neku pesmu koja je copyrightovana, znači ja ništa neću zaraditi od ovog videa, niti će mi ovaj video doprinuti neke bodove sa YouTube-a.
ali mi se mnogo svidjela pesma i sve vrijeme sam je zviždao dok sam snimao videe, tako da mi se uklopilo nekako u ovaj ritam, mislim da bi se uklopilo, tako da ćemo sada probati da uklopimo. Prvo što ću raditi je, ubacit ću muziku u projekat i onda ću naći neke cool snimke koji će mi služiti da prate tu muziku. To bi recimo bilo nešto ovako. Pošto smo odavde krenuli, kao što možete vidjeti, ovo je skela. I ovaj dron poleće sa te skele i to izgleda ovako. Znači, kada ubacite video u Premiere Pro, jako je bitno da kliknete desni klik na ovaj file i kliknete na Scale to Frame Size. To će vaš video napraviti da bude odgovarajućih dimenzija koje vam odgovaraju. Znači, onda izgleda ovako, vidite, sad se vidi cijela skela i sve. Znači, išli bi otprilike ovako nešto. Ovaj prvi deo mi se ne sviđa, tako da ću ga isjeći, zato što dron samo stoji i snima. Znači, ovdje je otprilike negdje krenuo da leti, da prati. I sada ćemo ovdje... Ne sviđa mi se ovaj snimak, znam da imam boljih, evo sada ću da pronađem jedan od tih boljih snimaka. To će biti recimo ovaj. Ovaj je sniman u time-lapsu, znači desni klik, Scale to Frame Size. Vidite kako mi se ovdje vidi ova side skele. Ovo nije snimano dronom, nego sam samo postavio gimbal na sred skele i pustio u time-lapsu i dobio sam ovaj rezultat. Pošto se vidi ova mala ovdje sajlica, ja ću ga samo malo, kliknite ovdje na editing, selektujete file, ja ću ga samo malo uvećati recimo na 105 scale i onda se ta sajlica više neće vidjeti. Video će izgledati ovako. Zapamtite gdje je ovaj break i imate foru kada stisnete slovo M, on će vam označiti gdje su vam kikovi, ovo kad udari dum, dum, dum. Tako da ću sada pustiti ovu pesmu. I idemo sada. M. Znači da bi sve išlo u ritmu i da bi vaši snimci imali smisla nekog, da bi bili usklađeni sa muzikom, ovo je neophodno da uradite. Meni se ovaj video fenomenalno sviđa, ali mi na ovom prvom kiku kad udari dum, hoću da promenim kadar, odnosno video. Znači to bi bilo negdje na primjer ovdje. Ovdje možete da raširite da vidite koliko vam je veliki audio i na osnovu toga posle da napravite kako vam odgovara. Ja ću sad ovaj video iseći dotle. PS, ukoliko vam baguje, ako nemate dobar računar, možete ovdje sa strane da kliknete, pošto meni je preview u full rezoluciji, možete kliknuti da bude 1/2, 1/4, 1/8 ili kako god vam odgovara. I idemo sada dron. Snimci drona, znači polećemo sa skele, desni klik, Scale to Frame Size. Tako da ću ovdje sada ga skratim. Ovo kada poleće sa skele, znači isto ću scale da mu stavim recimo na 120 da bi ga zoomirao i hoću da dobijem efekt da se malo zatrese ta slika. Tako da ću da stavim ovdje na prvi frame kada udari bas. To je znači još malo ovdje da bi bilo u milisekundi, želim stvarno da ovo izgleda kako treba. Znači,
Profesionalizam se krije u detaljima. Nemojte da vas mrzi da ovakve stvari prepravljate, jer ćete dobiti jako puno rezultata ukoliko prepravite sve kako treba. Znači, vidjeli ste kako ovo ulazi, ja sad tu moram da napravim mali transition, napravit ću ga automatski, nađem tačno na sredini klipa gde je i šta je, udarim na position jedan keyframe ovde, stavim sledeći frame i pomerim sliku malo, evo na primjer u desno, sledeći keyframe sliku malo na gore, sledeći keyframe sliku malo na levo, sledeći keyframe sliku malo na dole, sledeći keyframe da to vratim sve na sredinu kao što je i bilo, otprilike ovako, i sada ćemo vidjeti kako to izgleda. Odlično. I sada ću to isto uraditi i ovde, tako da će se sve to tresti kako udari kick. Znači idemo u position, malo u levo, malo u desno, malo u gore, malo u dole. I onda izgleda ovako. Imamo ovdje još jedan, ovdje ćemo sada staviti još jedan. Samo moram da vam kažem jednu stvar, znači prečice za početak u Premiere Pro trebate da znate da vam koristite C i V. K je cut, znači da isečete ovaj klip, evo pogledajte ovdje kada stisnem C, on će iseći ove klipove, CTRL plus Z je korak unazad i kada stisnete V, on će se vratiti na normalan kursor. Znači moram ovdje da mu napravim još jedan, selektujete obavezno klip, idemo malo u desno, pa onda jedan frame napred, malo u levo, odnosno u desno, malo, još jedan klip, malo na gore, još jedan, malo na dole. I onda dobijem ovako rezultat. To će ići otprilike ovako do ovde. Sada ću vratiti na mobilni, pošto znam da sa mobilnim sa ovim monopedom što se rašrafi, što sam pokazao u početku, ovako pravio neke lude snimke, pa ću sada vam pokažem kako sam to uradio. Kada imate video i audio i želite da iskoristite samo video, znači kliknete desni klik i unlink ovde, paf. Izbrišete selektujete samo audio, delete i on je izbrisan. Pošto vidite da mi slika nije u full size-u, znači moram da kliknem desni klik, scale to frame size i sada je sve kako treba. Znači odavde negde bi krenuo, pošto sam to bukvalno umočio sam mobilni u kameru, umočio sam mobilni u vodu, znači otprilike odavde kada kamera kreće da se diže, znači tačno uzleće dron, a kamera se odozdole diže, to bi izgledalo ovako. Otprilike. Sviđa mi se. Ovdje bi samo isto stavio recimo odavde. Bi mi scale bio recimo 120 ovde i ovde da mi se diže do 140. Znači da ide, kako ide dron, ono da se zoomira slika. Ovako je prilike. To je znači jako malo. Onda ću staviti da ovaj keyframe bude recimo 180. Odlično. Isto proleće jato golubova i njih ću da stavim ovdje sada do ovog klipa. Odlično. Možda bih mogao i da ih malo
usporim. Kako ću to da uradim? Desni klik, speed and duration. I ovdje samo povećate i vidite koliko hoćete sekundi da traje vaš klip. Ja ću staviti recimo na 4 tačno. Eto, zato što je klip originalno trajao 2 sekunde, sada će trajati 4. Odlična fora. Što se toga tiče, sada ću vam pokazati kako da uradite basic color correction. Znači, samo nastavite ovako, pratite ritam muzike da se sve to uklapa i nakon toga morate da uradite color correction. Kako ćete uraditi color correction? Kliknete ovdje gore levo na Assembly, desni klik, New Item, Adjustment Layer. Ok. Kliknete ovdje, dodate još jednu traku. Vidite ovu ovdje, pošto je Premiere kao po kanalima. Znači, ovo je prvi, ovo je drugi, ovo je treći, ovo je četvrti i onaj ko je prvi, taj video se vidi. Znači, ja ću ubaciti sada Adjustment Layer ovdje i stavit ću ga duž cele pesme, jer će mi to biti dužina videa koji vam pokazujem. Kada to završite, idete na Color i onda ovdje idemo ovako. Evo, na primjer, pošto imamo ovu sliku, idemo na Basic Correction. Ja ću malo da mu smanjim ekspoziciju da bi bilo malo mračnije, pošto je i pesma malo tužnija. Malo ću pojačati kontrast da bi se lepo vidjeli ovi čamci. Kada završite sa Basic Correction, pređete na Creative. Creative je mnogo dobar, stavit ću da bude malo oštrija slika. Ništa pretarano, samo malo. Da ima malo više boja. Evo ovako. Samo malčice više. Na primjer, ovaj sada snimak mi je mnogo mračan. Da bi uradio Basic Correction, hoću da vratim ekspoziciju i da smanjim malo blacks. Da bi svaki video koji ste uradili u stvari imao neki isti šmek, neku istu boju, isti stil. I pokazat ću vam još jednu foru, to je sa shadow i highlight tintovima. Znači, ja hoću da mi ovdje preovladava zelena i plava, zato što je nebo kao neke plave boje, a Dunav je zelene. Tako da ću staviti da mi shadow bude plav, a highlight da mi bude onako malo zelenkast. Evo ovako, otprilike. Odlično. Vidite kako je i trava dobila boju. Kada završite editovanje vašeg videa na ovu foru, naravno ovdje sada možete ubacivati, ovo može da ide u nedogled, vi možete ovdje sada ubacivati zvukove koje dolaze sa strane i naravno još raznih snimaka i još više transitiona, jer kada idete ovdje gore na Effects, sa strane ovdje imate video transition, recimo kliknete na VR Light Race i stavite ga recimo na ovaj klip. Vidite sad kako izgleda. Ja baš ne gotivim da koristim nešto transitione ukoliko ih ne pravim sam, ali ovdje ima mnogo nekih dobrih, tako da ću vjerojatno iskoristiti. Probajte, iščačkajte sve ove sa strane, probajte staviti između 2 klipa, između 3 klipa, vidite kako se koji uklapa i siguran sam da ćete napraviti video sa mnogo dobrim flowom. Kada završite video, imate ove dve strelice sa strane, znači kada kliknete jednu strelicu, to znači da je leva strana selektovana. Povučete je skroz na početak klipa, dođete na drugu stranu klipa, recimo ovdje, tu bi bio recimo kraj klipa i kliknete na drugu strelicu, odnosno mark out. To znači da će vaš Premiere izrendovati samo ovo što je uokvireno u trenutno. Znači, ovo što sam ja uokvirio, to će biti izrenderovano. Idete znači na File, Export, Media. Kako se eksportuje video file iz Premiera Pro? Ovako, izaberete format H.264 i preset da vam bude Match Source Height Bitrate. Audio, video, sve vam stoji isto, znači ovo vam je High Resolution, tako da nemate ništa da se sekirate što se tiče toga, samo kada kliknete ovdje,
On će vas pitati gdje želite da saveujete vaš video, vi samo kliknite recimo na desktop save i onda export i vi ste završili sa editovanjem videa. Kako ćete napraviti thumbnail? Thumbnail ja pravim u Placeitu jer je najjednostavniji, evo stavit ću vam link dole pa pogledajte, svidjet će vam se verovatno sajt, jako je jednostavan i thumbnail se pravi bukvalno za 5 minuta. Nadam se da sam vam prodao neke fore ovdje i da vam znači ovo što sam uradio. Do sljedećeg viđenja, hvala puno na pažnji, pa se vidimo. Ćao!